Mimi tunatoka kule saa mzima tuko tunaenda. Uko na uhakika kama ulihesabu muni? Umva mbabwire mwa abantu mwe. Ndaramuka mbuzi kofi yanjye muri ya modoka narindimo. Umunyarusanyi nsangamo umva nkubwire ntabwo arahava ari muzima bana abantu babajura babagize banabi izi mpunzi zaje nagukora iki urakoze kutwita basuma twese aho tuva tukagera abanyarusangi urabambitse ibara ndibira ntugende reka ndakwibarize nimba uvuze yuko ikofi yawe wayitaye muri riya taxi hirya y'umupaka wajabutse gute nimba ibyangombwa byose byawe uvuze ngo biri muri rya kofi ile ntabwo ubusa twara n'ibikapu byanyu utava aho unabyiba nawe nini hera nini si yo yari kararondera ni kuyi nini ya kofi yanjye niyo reka turebe ni muyikuye hese ikofi yanjye muyikuye he aho wari wicaye yadwiye n'inyuma n'amafaranga yanjye arimo mana yanjye tatuye muyikuye he shofe nukuri jewe ndanamwumva wanashima kuko umuntu iyo yataye umutwe yapanitse akora ibintu avuga ibintu bitagira umutwe n'amaguru apfa kuvuga yamuhe Kuna ariko mumbabare rwose kandi murakoze monsieur kama mama nakusamee mimi sikupali taje mimi nafanya na essence yangu inapunguka hii msamee nakupatia itarudisha utanilipa lipati kwanza akuria nilipa kabisa sifa akira amafaranga yawe rwose ariko murakoze cyane ya mugabo umviriza twumvikane ntuzosubire n'umunsi warimwe guhora umuntu ngwiyava ngwiyakomoka ngo kubera ari impunzi ngwibiki nibiki ucufata n'abantu bose bapoperanirize hamwe ubita basuma niba hari habasuma none mu banyamuhumuro nta basuma babaye canka abanyabugu